ore nawe kutora ngwendete tene na tene ningwona nango oromoshe modagu oha mwena dhombe eriange kiro nenge naga mohono naga akogosha gotosha gotora wendete mono wakwa gai wakwae gai wakwa we wa magegania gai wakwa we wa magegania gai wakwa he gai wakwa we wa magegania gai wakwa we wa magegania we monene we monene we wa magegania we monene we wa magegania twagotea we wa magegania twagotea we wa magegania horonene hai we wa magegania ronene we wa magegania oneine we dotariatia gai witwa twendete naguo twatekire ciana cia Ngai ni wa magegania mwana ini utia riake ri Ngai wakwa igekuona maruturutu nigetha nyone wega baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria gũtirĩ kũramenyithanio ũrĩa gũgaikara thutha-inĩ na nĩnjũĩ we aguũranĩrio tũkahanana nake ini utia riake ri Ngai wakwa igekuona maruturutu nigetha nyone wega baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria tũrĩagerio na hĩtũki mũhuro ũyũ wa riũa nĩgũcaria ithuĩ tũcaragia bũrũri ũrĩa wĩ witũ ini utia riake ri Ngai wakwa igekuona maruturutu nigetha nyone wega baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria ini utia riake ri Ngai wakwa na maruturutu nigetha nyone wega baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria. Bwana asifiwe. God is good. Tumpigie Bwana makofi. Yeah, despite ya zile challenges ambazo ziko but tuko na God has been so faithful. Mungu ametusaidia. One of the things ambayo ningetaka kuemphasize, make sure kwamba mtu amevaa mask vizuri. Huaga tunakumbusha watu ya kwamba mask sio ya mdomo peke yake, lakini pia inafaa kucover pua. And then alafu secondly, apart from watu ambao wametaka the same family, make sure kwamba at least kuna that social distance ili ndiposa Mungu aweze kutubariki. Ikifika wakati ambapo labda pengine ungefeel kusalimia mtu, siku hizi hatukuagi na high five, lakini unamsalimia mtu hivi. Mtuombee sana House of Clergy. Tumelose mchungaji mwingine tena jana ambayo ni coordinator wa kama na wa DMA. Huyo pia alituacha, na ule ambaye alituacha last week tulimzika the day before yesterday. So it is very heartbreaking, but Mungu atatusaidia, and I'm so prepared my heart. Kwa hivyo hata wewe uandae roho yako, make sure kwamba uko sawa
na ninajua kwamba Mungu atatubariki. Kwa hivyo nitaombea hii service, tutakuwa na Holy Communion na baptism. Kuna question ambayo watu wanaulizia about dipping, so tulisema hakuna dipping mpaka siku ile COVID itaisha na itaisha na itaisha na itaisha. But for now, wewe umeredia muno, make sure kwamba Thank you, Joshua. So make sure kwamba unaenda Holy Communion, because ukikosa kwenda Holy Communion after a certain period of time nitakufunga. So niwe sasa ndio utajua vile utadeal nayo, alafu ile ndipo sasa Mungu, that is just on a light note. Kwa hivyo Mungu atusaidie sana, make sure kwamba umeenda Holy Communion to survive nayo mpaka hii season ya COVID ipite. Amen. Joshua amenikumbusha kitu ya maana sana, ya kwamba watu wafungue madirisha. Kwa hivyo zile za upande ule make sure kwamba watu wamefungua, alafu ile ndipo sasa tuweze kubarikiwa. Just in case watu wakiingia, wala wanaingia saizi, kuna spaces huko juu, now that the sanctuary imejaa. Kuna mchungaji mgeni hapa ambaye atajitaja ikifika wakati huo, but he's a very good friend of mine, na dadi wake the late Reverend Rohio, and they came 208 for 5 years. He really mentored me na alini support, na amekuja leo ili ndiposa aweze kusimamia mtoto, na kwa hivyo kwa sababu he is one of us in the diocese, karibu kwa altar, na najua kwamba Mungu atatubariki. Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya nafasi umetupatia. Asante kwa sababu ya upendo wako. Asante kwa sababu ya neema ile kubwa ambayo umetupatia hata kwa hii ministry, kwa section ya Holy Communion na Baptism. Umetubariki katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mwathani aroikara na inywe. Tene ya Jehova onakeria giothe kiria kuo. Oteithio witũ umaga kwĩ Jehova. Nĩndakenire ya manjerire goshai Mwathani. Tukae sisi wote tushikane kwa item number 4, page 149. So Rose nawarira moikare standby. 1 to go. Ngai mwene hinya wothe. Ngai mwene hinya wothe, we ũrehaga ũtheri maũndũ-inĩ marĩa makoragwo marĩ mahithe nduma-inĩ. Nĩwe hitho citũ cia ngoro citũ, tũtherie na ũtwerũhĩrie na ũndũ wa Roho waku, nĩgetha tũhote gũthiagĩra ũtheri-inĩ na tũgocithagie rĩĩtwa rĩaku, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo ũrĩa nĩwe ũtheri wa thĩ. Amen. Nĩtũgũthomerwo Mwathani na njĩra nguhĩ. Mwathani na njĩra nguhĩ mekuoneka karatathi namba 156, page 156, 156, article 7. Mwathani witũ Jesu Kristo nĩoigire, rĩathani rĩa mbere na rĩrĩa inene nĩ rĩrĩ: igua we Israeli, Mwathani Ngai witũ no ũmwe. Enda Mwathani Ngai waku na ngoro yaku yothe na muoyo waku wothe na meciria maku mothe na hinya waku wothe. Na rĩa kerĩ nĩ rĩrĩ: enda mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa wendete we mwene. Gũtirĩ rĩathani rĩngĩ rĩnene kwĩ maya. Amen. Mwathani tũiguĩre tha na wandĩke maathani maya mothe ngoro-inĩ citũ twakũhoya. Kaa chini, kwa hiyo watuimbie wimbo. Denorio wana mweri itire na udheri aria
taji ya dhahabu, nitavikwa nikifika mbinguni, nitashangilia kwa wokovu wake pamoja na Yesu mkombozi. Tukifika paradiso, machozi yetu yote yatafutwa. Tukifika paradiso, huzuni zetu zote zitakwisha. Giza na litatoweka njiani, nitaona mwanga wake ajabu. Nikiwa njiani kwenda kwake Baba, nikimulikiwa naye Yesu. Tukifika paradiso, machozi yetu yote yatafutwa. Tukifika paradiso, huzuni zetu zote zitakwisha. Nitauona uso wa Mwokozi, nitaziimba sifa za rehema. Ninaposimama mbele ya Mwokozi, nikikumbuka na pendo lake. Tukifika paradiso, machozi yetu yote yatafutwa. Tukifika paradiso, huzuni zetu zote zitakwisha. Nitakapofika huko mbinguni, nitakaa pamoja na Mwokozi, nitashangilia nao malaika kama niko kwake Mungu Baba. Tukifika paradiso, machozi yetu yote yatafutwa. Tukifika paradiso, huzuni zetu zote zitakwisha. Kadiporo, kadiporo, kuyuna rutona rum. Kadiporo, 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 kuyuna rutona rum. Kadiporo. Bwana asifiwe. Nitukuigua ithomo rĩa mbere rĩrĩa rĩkuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa kerĩ, 2 Samuel chapter 11. Samueli wa kerĩ 11 kuma kamũhari ka 26, tucoke tũrũge chapter 12 nginya hau verse 6. Nĩ karatathi namba 380. Nĩ ngũthoma. Na rĩrĩ, mũka wa Uria aigua atĩ ũrĩa mũthuriwe nĩ mũkuũ-rĩ, akĩmũũrĩra. Na rĩrĩ, kĩrĩro gĩatuĩka Daudi akĩrekia mũndũ agĩre mũndũ-wa-nja ũcio, agĩkĩmũinũkia gwake mũciĩ, nake agĩtuĩka mũka, akĩmũciarĩra kahĩĩ. No ũndũ ũcio Daudi ekĩte nĩ warakaririe Jehova. Haya, tũthiĩ mũrango wa 12. Nake Jehova agĩkĩrekia Nathani he Daudi, nake agĩgĩthiĩ agĩkinya harĩ we, akĩmwĩra atĩrĩ, itũũra-inĩ rĩmwe nĩ kwarĩ andũ erĩ, nao ũmwe arĩ gĩtonga, nake ũrĩa ũngĩ arĩ mũkĩa. Mũndũ ũcio wakĩrĩ gĩtonga-rĩ, arĩ na ndũũru nyingĩ mũno cia mbũri,
ona ng'ombe, no mũndũ ũcio mũkĩa ndarĩ na kĩndũ o nakĩ tiga o kamwatĩ kamwe kanini karĩa agũrĩte agakarera, nako gakũrĩire o kũu gwake hamwe na ciana ciake, nako karĩaga kĩenyũ gĩake we mwene kĩa irio, ona gakanyuagĩra gĩkombe gĩake, ona ningĩ gakomaga gĩthũri-inĩ gĩake, nako gatuĩkĩte o ta mwarĩ, nakĩo gĩtonga kĩu gĩgĩkorwo nĩ mũndũ wathiaga ũgeni, nakĩo gĩgĩcaĩra ũhiũ wakĩo na mbũri ona wa ng'ombe, nĩguo gĩthĩnjĩre mũgendi ũcio wakinyĩte gwakĩo mũciĩ. Gĩgĩkĩnyita kamwatĩ ka mũndũ ũcio warĩ mũkĩa, gĩgĩthĩnjĩra mũgendi ũcio wakinyĩte gwakĩo mũciĩ. Nake Daudi agĩgĩcinwo nĩ marakara manene nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio, nake akĩĩra Nathani atĩrĩ, o ta ũrĩa Jehova atũũraga muoyo-rĩ, mũndũ ũrĩa wĩkĩte ũguo agĩrĩirwo nĩ gũkua. Nĩ akarĩha kamwatĩ kau maita mana nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio ekĩte, ona ũndũ wa ũrĩa agĩte kũiguanĩra tha. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Mwathani. Okay, tutachange tuingie kwa section ya baptism. Tutaingia kwa section ya baptism. Kwa hivyo wale ambayo wanabatizwa wasimame na godparents. Those people who are going to be baptized to stand with their parents and godparents. The leaders wakuja mbele na mchungaji mgeni. Ngai wakwa niyengegaga manama gishoranya wewe otari kona jata mweri na indoshiode shageyenyo doti waku koro yako So what we are going to do, I'll mix the Kikuyu language with the English, because there are some of us who may not understand the Kiswahili, the Kikuyu language. So I'm going to use the both liturgies. So the only thing that I'm going to request is for you to be very keen, because there are some portions that you are going to respond to me. But I'll begin with the Kikuyu prayer book, the old prayer book. Nitaanza na Kikuyu prayer book. Make sure kwamba mko na godparents, make sure kwamba msichana amesimamiwa na mama, and then alafu na kijana anasimamiwa na mzee. And then secondly, wale wangetaka kushukuru kwa sababu ya kushukura kwa sababu ya section ya watoto wadogo, you are free to do that. Acheni tuombe. Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya wakati huu na hao wote ambao tunawabatiza. Nakushukuru Mungu kwa sababu ya upendo wako wa ajabu, kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Wabariki, utubariki sisi wote tunapojiandaa, kwa sababu ya that section ya baptism, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wala ambao wanahitaji kushukuru
wakuje. Wala ambaye labda pengine hatujawapitisha that section, wakuje in front. Jesu nienda twana tuothe, niatwendete na ngoro, twana tweru na tũirũ, no ta tũmwe twa Jesu. Jesu nienda twana tuothe tũrĩ thĩ, Jesu nienda twana tuothe, nienda gũtũrathima, atuo tũngĩmwĩtĩkia we no gũtũiguĩra tha. Jesu nienda twana tuothe tũrĩ thĩ, Jesu nienda twana tuothe, nĩagacoka gũkũ thĩ, hĩndĩ ĩyo nĩagatũhe handũ hega igũrũ. Jesu nienda twana tuothe tũrĩ thĩ. So maybe you can also forward your gift of thanksgiving, and then we pray. Na watu ambao tunawabatisia watoto, we make sure kwamba kuna social distance in the altar. So Baba Purity, unaweza kuja pia with your daughters. Come with your daughters. Come with your daughters. Yeah. Twana tũtũ mwendete mũkũri, nĩ inyuĩ mwĩ manage make, magathera ta njata o ta yake warie, na ũguo magathũkũra manage make. Akogania amatware gwake, arĩa ega na theru, arĩa anakũra, magathera ta njata o ta yake warie. Let's pray. Kwa sababu ya baptism ya watu wako, and especially wa mama ambao Mungu umewashindania walikuwa na that process ya kubeba watoto na kukuwa expectant for 9 months, na Mungu ukawasaidia ukapatia safe delivery. Tuna dedicate watoto kwa sababu ni Mungu mwaminifu, na wale ambao Mungu ni watu wazima. Mungu tunawabariki Mungu, na tunaomba kwa sababu ile donation umetoa kwa ishara ya kushukuru kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Wabariki Mungu katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mnaweza rudi sasa pale. Mnaweza rudi sasa pale. Atirere. Twana tũtũ na andũ aya agima nĩ mabatithĩtio kana aca. Andũ aya inyuĩ nyenda mũno, tondũ andũ othe magĩrĩrwo mahu mĩhia-inĩ magacarirwo kuo, na tondũ mũhonokia witũ Jesu Kristo nĩoigire atĩ gũtirĩ mũndũ ona ũrĩkũ ũngĩhota gũtonya ũthamaki-inĩ wa Ngai otambĩte gũcarwo rĩngĩ na maĩ na mũtheru, nĩ ũndũ ndakĩmũthaitha mũhoye Ngai ithe witũ nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ, nĩgetha ahe twana tũtũ na airĩtu aya agima ũndũ ũcio mwega wake, nĩ ũndũ ũrĩa ũtarĩ wa mũcarĩre, naguo nĩ wa kũbatithio na maĩ na Roho Mũtheru, na tũtuo andũ a kanitha mũtheru wa Kristo, tũtue gĩciga ĩrĩa muoyo ũtagathira. Amen. ciaku nyingĩ, na ningĩ ũgĩtongoria ciana cia Isiraeli andũ arĩa marĩ aku mahĩtũka iria-inĩ itune na matione ũũru, nĩgetha ũhoro ũcio ũtuĩke ngerekano ya ũbatithio waku mũtheru. Ona ningĩ ũkĩamũra maĩ na ũndũ wa ũbatithio wa mũrũguo mwende ma
Jesu Kristo rũĩ-inĩ thĩinĩ rũrĩa rwĩtagwo Jordan matuĩke ma gũthambia mehia meherio na ũndũ mũhithe. Nĩtũgũgũthaitha atĩ ũrore twana tũtũ na ũtũiguĩre tha nĩ ũndũ wa tha ciaku itangĩgereka, na ũtũthambie na ũtũtherie na hinya wa Roho Mũtheru, nĩgetha tũhonokio kũrĩ marakara maku, na twĩtĩkĩrwo na tũtuĩke andũ a thabina ya kanitha wa Kristo kũna, na ningĩ tũgĩikara tũrũmĩte tũkwĩhokete na tũkenete nĩ ũndũ wa kwĩrĩgĩrĩra tũkũrwo nĩwe na tũtũre twendaine, tũhĩtũke ndihũ cia thĩ ĩno ĩthĩnanagia, nĩgetha ona thutha tũgakinya bũrũri ũrĩa wa muoyo ũtagathira, na tũgathamakaga kuo hamwe nawe tene na tene, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Tũrũgame ithuothe tũthomerwo injili nĩ mũtungatĩri. Yende wapi jiri ya Yesu yendembe, yende wapi jiri o yendembe, yende wapi jiri ya Yesu yendembe, ndio maana tunasema yendembere, ndio maana tunasema yendembe, ndio maana tunasema yendembere, ndio maana tunasema yendembere. Thikĩrĩria iciugo cia ũhoro mwega ũrĩa wandĩkĩtwo nĩ Mariko mũndũ ũrĩa warĩ mũtheru, mũrango wa 10 na gacunjĩ ga 13. Na andũ makĩmũtwarĩra twana atĩ atũhutie, na arutwo ake makĩmakania. Nake Jesũ ona ũguo akĩrakara akĩmera atĩrĩ, rekei twana tũke kũrĩ niĩ, tigai gũtũgiria, mũthamaki wa Ngai nĩ wa arĩa matariĩ tatuo. Ngũmwĩra atĩrĩ na ma, mũndũ wothe ũtakamũkĩra ũthamaki wa Ngai ta mwana, ndagatonya guo ona atĩa kana atĩa. Agĩcoka agĩtũiyũkia moko-inĩ make, ningĩ agĩtũrathima agĩtũigĩrĩra moko. Injili ya Mwathani no ĩrathiĩ na mbere. Aya kwaya, watuimbie wimbo. Niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage, nĩngenaga mũno nĩwe, tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe irio ciakwa iria ndĩaga, maĩ marĩa nyuaga, ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga muoyo naguo, nĩwe waheire, nĩwe ũkiragia ngwe, ũngĩthekia hinya waku ndingĩikara gathakamwe we mũthenya ona ũtukũ, nĩũmenyagĩrĩra wega, maitho maku nĩmambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, no nĩndakũhoya tũmage ngwende mũno na ngũiguage ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, no nĩndakũhoya tũmage ngwende mũno na ngũiguage. So tutakaa sisi wote apart from wale ambayo tunawabatizia watoto na godparents, wale ambayo wako na watoto wa kubatizwa, na tutatumia section ya English ili ndipo sasa tuweze kuwahudumia wale ambao tunawabatiza. The Bible tells us that when the Philippian jailer was saved, he and all his family was baptized. The Anglican Church baptizes children who are not able to answer for themselves on the basis of the faith and repentance of their parents, and godparents on the understanding that they will be brought up as Christians in the fellowship of the church.
we therefore ask you to commit yourself to this responsibility by answering these questions. So Joshua will respond with me, and then you'll listen to it, and then we go together. So, are you prepared to take baptismal vows on behalf of these children? Joshua? Okay, you say, I am. Will you teach these children the Christian faith by your word and example? Will you guide and encourage these children in Christian living? I will. Will you pray for them regularly, bring them to the Sunday worship? I will. As soon as they are sufficiently prepared and ready for confirmation, will you bring them for confirmation? I will. We are going to go there, so nyi wote mtatoka, and then alafu sasa tuende tubariki maji, alafu ili ndiposa tuweze kubarikiwa. So mnaweza toka hivi, pole pole mtaonyeshwa na people's word na wazee wa kanisa, alafu ili ndiposa tuweze kubarikiwa. Kwaya? Twana twatene ne twatwareirwo Jesu no aruto a Jesu magetogiria no Jesu akemakania nake akeramanyina rekeni twana tukekorenie twana twatiriothe nĩ twendetwo nĩ Jesu nake nĩendaga tuothe tũtuĩke twake nĩwe mũrĩithi wa tuothe nake oigaga atĩrĩ rekeni twana tũkĩkũrĩnie kũrĩ twana tũingĩ twa mabũrũri mothe tũtarĩ twamenya atĩ ũguo nĩtũhoyage Mwathani atũme tũigue mũgambo rekeni twana tũkĩkũrĩnie Mwathani wa twana ũtege matũ maku na oigue mĩgambo ya twana tuothe twa thĩ na rĩrĩa ũgacoka thĩ ũtwĩkĩre tũthiĩ gwaku matu-inĩ tũtũre nawe twana twa tene nĩ twatarĩirwo Jesu no arutwo a Jesu magĩtũgiria no Jesu akemakania nake akeramanyina rekeni twana tũkĩkũrĩnie. So let us pray. Oh God, we thank God for his good forever. Every person say, his steadfast loves endures forever. His steadfast love endures forever. For the blessing of water, all of us we say, we thank you, Lord. We thank you, Lord. For your son Jesus Christ, who was himself baptized in the river Jordan. Together, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Hear our prayers as we obey your son's command, go and baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Together we say, hear us, O Lord. Hear us, O Lord. Sanctify this water for baptizing your servant. Together, sanctify. Sanctify. Bless those who are baptized in it. So, together, bless them. Bless them. May they be cleansed from all their sins. Together, be cleansed. Be cleansed. May they be united with Christ in his death and resurrection. Together, be united. Be united. May they be born again by the Spirit to eternal life. Together, be born again. Be born again. May they be joined in the fellowship of the body of Christ. Together, be joined. Be joined. Christ has defeated Satan, all evil's powers. Together, hallelujah. Hallelujah. Amen. So tutaanza na kuna mtoto ambayo people Sweden ya Baba Purity ako kadogo huyo Baba Purity akuje kwanza. Okay. Haya, tuanze na huyo mchungaji. Anaitwaje? Justus Njunge. I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. And I put you the sign of the cross. And then go altar.
Jesus loves me, this I know. The Bible tells me so. Little ones to me belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. Elijah commanded Younger, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And I put you the sign of the cross. That is wonderful. You want to touch water? Okay. You can touch a bit. You can touch a bit. Good. There you go. Good. Done. Again? Good. Oh, done. Okay. Mwende kwa altar. Ama. Okay, good. Jaden? Jaden Kamau Njanga, I baptize you in the name of the Father, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And I put you the sign of the cross. Amen. You have to kneel. Caroline Leah Wamaida. You can remove your mask for that. And glasses. Caroline? Caroline Leah Wamaida. I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And I put you the sign of the cross. Amen. Brian Waihumbu Kamau, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And I put you the sign of the cross. Ivana Wamboi Kamau, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And I put you the sign of the cross. Gracelyn Wanjiko, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And I put you the sign of the cross. Aya, mlete huyo mwingine. Mwamadha. Anaitaja? Blessing? Blessing Mbinya, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And I put you the sign of the cross. Aya. At last, eh? Anaitaja? Isabella Wanjiro, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Good. Amen. I put you the sign of the cross. Amen. Aya, huyo mwingine? RZ. Winnie Wanjiko, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And I put you the sign of the cross. Aya. Tamas kidogo. Jane Wamboi, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And I put you the sign of the cross. Angel Kayla Njoki Njeri, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And I put you the sign of the cross. Amen. Mwingine? Joseph Ketia Mbogwa, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And I put you the sign of the cross. Na wale ambao wameenda mbele, please make sure kwamba umeweka mask. Nathaniel Maina Mbogwa, I baptize you in the name of the Father, and of the Son,
and of the Holy Spirit. Amen. And I put you the sign of the cross. Anaitaje? Eh? Oh, like my daughter, Ella Wanjera Kamau. Ella Wanjera Kamau. I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And I put you the sign of the cross. Amen. Choir. What can wash away my stains? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is thy flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this I see, nothing but the blood of Jesus.
nĩ agocwo. No tũthiĩte wega, mahinda maya nĩ mega ma tithe. Ndiĩ kana bahasha nĩ mũhetwo cia tithe, athuri a kanitha. Heanai bahasha cia tithe na makĩheanaga angĩkorwo nĩ ũrarĩ na anniversary kana birthday. No ũke na nĩgetha tũcokerie Ngai ngatho hamwe twĩ nawe na nĩgetha andũ a tithe meharĩrĩrie. Anniversary kana birthday wiki ĩyo ĩrahĩtũkire na no wende tũcokerie Ngai ngatho tũrĩ hamwe. Wĩ karibu. Kwaya tũhe rwĩmbo. Kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Ake Yesu mimi nasimama, ndiye mwamba ni salama. Ake Yesu mimi nasimama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Ake Yesu mimi nasimama, ndiye mwamba ni salama. Ake Yesu mimi nasimama, ndiye mwamba ni salama. Ake Yesu mimi nasimama, ndiye mwamba ni salama. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Christians, happy birthday to you. Yeah, so the most interesting thing, mnaona hii family ya the three ni birthday yao yote the same day. Huyu naye amesema mmechelewesha sana envelope ya tithe, akaonelea kuja mapema, so tumemkaribisha. Naye baba Purity ni birthday yake, kwa hivyo congratulations. And then alafu mpendwa pia ni tithe, kwa hivyo nitawaombea. Mungu tunakushukuru kwa sababu ya vile Mungu umewapatia hawa wapendwa miaka ya kuishi. Asante Mungu kwa sababu ya kuwapatia miaka ambayo imejaa furaha. Asante kwa sababu ya kwa protect kwa magonjwa, kwa mashida. Na Mungu umewapatia motivation ya kuendelea na hii safari ya kwenda mbinguni. Lord, we pray for this young family, ya kwamba Mungu wakati wana celebrate their unique birthday, the three of them. I pray God, ya kwamba Mungu wapatie miaka ya kuishi kwa sababu ni Mungu mwaminifu. I pray God for our dear son ambaye ameleta 10% yake. I pray God Almighty, na hiyo passion ambayo umempatia ya neno lako Mungu, umbariki Mungu, umsaidie. Na ili ndiposa aweze kuendelea na that motivation pamoja na huyu mzee mwingine ambaye ameleta 10% yake. Naomba ya kwamba Mungu umbariki. Tuwahoya ni ndo andu ngata ya kubaba Purity wakati huu ambaye Mungu umemsaidia, amekuwa pamoja nasi na ana celebrate his birthday, oh God. I pray God that you may give him years full of excitement, full of joy and full of peace. And I pray God Almighty that you may protect him from challenges of life, diseases and any other destruction, oh God. And Lord Almighty, I pray for all of them for your special blessings katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Watu wa 10% sasa wakuje. Happy birthday, dear Christians. Happy birthday, dear Christians. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Christians. Happy birthday, dear Christians. Happy birthday, dear Christians. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Christians. Amen. So we'll make sure kwamba kuna social distance, we'll make sure kwamba kama hujapata space uweze kumtumainia Mungu. All of us tumekuwa tukisema kwamba you speak to your 10%. Wakati Mungu amekupatia with a lot of generosity, but God hakatuweka mwehoke kuu. The 10% umepeana italeta healing. The 10% ambao umepeana italeta hope. The 10% umepeana italeta prosperity and peace.
the 10% ambao umepeana italeta happiness in your life. Na kwa hivyo Christians, munyooshe mikono kwa wale ambao wametoa 10%. Mumahe the blessings ambayo Mungu amekupatia generously. You have been given free, give out freely. Na Mungu tunaomba kwa sababu ya 10% ambayo imetolewa na watumishi wako na the promises ambayo Mungu umewaongelesha Mungu. We will bless it, Lord, and may you continue to be seen in their lives. Tunaomba ya kwamba Mungu uibariki. Na ili ndiposa Mungu zile manyumba ambayo Mungu umewapatia isiwahi kosa tenants katika jina la Yesu Kristo. Kwa zile businesses ambayo umewapatia isiwahi kosa customers in the name of Jesus. Kwa ile hustling ambayo wanatafuta capital because of businesses. God, you are a generous God. I pray that you may give to them. God, in this particular time I pray ya kwamba Mungu each and every specific need, either ya thanksgiving or even any other need ambayo it is so pressing, oh God. I pray, God Almighty, that you may deliver them from debt, from anxiety, from troubles of life. And I declare them blessed as your servant in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. God bless you. Asante. Datara irathimo ciakwa utaboroketie moko iguru riakwa kwanirira ndina gikeno njuge mwathani ni undathimite Datara irathimo ciakwa utaboroketie moko iguru riakwa ikabu na nigetha tuhothe muhothi wa kwiyendera tukurugama na iguru tuine rwimbo namba 185 nigetha turehe mihothi itu 185 kwaya Gosha Jehova Ngai wa iguru na hinya wa ngoro yaku yothe no mwende muno na meciria maku na ugi wa ngoro yaku yothe nawe ndugetigire na ndukamakio nĩ hinya wa thĩ ndũkarekeiga iretafuthaga kũigua mathani nawe ũkamahingia nĩgũkĩrĩte mahaki mothe naguo wendani ũgatuĩka igongona nacio cia wa Ngai nawe ndũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ ndũkarekie igai rĩtabuthaga ndũkanegoce na hinya wa mwĩrĩ na ndũgakenio nĩ thũmbĩ ya thĩ wakinya igũrũ thũmbĩ ĩyo ndĩkoma na thĩri wayo ũgatuĩka nduma nawe ndũtigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ ndũkarekie igai rĩtabuthaga wĩnyihie mũno
Mwathani Ngai thitũ wa matu-inĩ nĩ tũgũcokeria ngatho makĩria mũno nĩ ũndũ wa ũtana waku, kĩheo kĩa muoyo ũtũrehe nyũmba yaku, ona ningĩ gũtũhe kĩndũ tũngĩrehe thĩinĩ wa nyũmba yaku. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa ici nini ũtũhete, nĩ twacineana na ngatho, oguo hau guoko-inĩ gwaku ũtuĩke wa gũcirathima. Ririkana mũhuko ũrĩa wothe wauma, ririkana guoko guothe gwatambũrũkio, ririkana wĩra wothe ũrutĩkĩte, wĩ wa mũgũnda, wĩ wa biacara, ona ningĩ wĩ wa kwandĩkwo. Tũrathimĩra maũndũ maitũ mothe Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Indo ciothe njega ciumaga kũrĩ Ngai, nĩ atũtanahagĩra mũcokeriei ngatho. Amen. Onjarahũre Mwathani, onjarahũre, njetereire Jesũ kũi mũgambo waku. Onjarahũre Mwathani, onjarahũre, njetereire Jesũ kũigua mũgambo waku. Thayũ ngoro-inĩ, tha wa Jesũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na rĩũkio waku. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na rĩũkio waku. Ũnjiguĩre tha Mwathani, ũnjiguĩre tha, ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ndũkahĩtũke. Ũnjiguĩre tha Mwathani, ũnjiguĩre tha, ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ndũkahĩtũke. Thayũ ngoro-inĩ, tha wa Jesũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na rĩũkio waku. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na rĩũkio waku. Tukae chini, tukae chini. Ndamuuliza mchungaji mgeni na mke wake, the wife to come, and then alafu ili ndiposa watusalimie, watuambia wametoka wapi, full names, and then alafu na wanahudumu wapi. Na watu wa St. John's wanapenda wageni, kwa hivyo mchungaji mgeni apigiwe makofi ya heshima. Bwana asifiwe. Praise God. Njĩtagwo Wangũi wa Mbũgua, Mbũgua, na ndĩ mũhonoku, Kristo na nĩ twĩ ndogo, Ngai wa muoyo mũrathime. Praise God. Mama rĩtwa makwa njĩtagwo Precious Wanjiru Mbũgua. Mwathani agocwo. Mũrĩega a Kristo a St. John's Mwemuto. Na niĩ ndĩ mwega na nĩ ngwenda kuoya mweke ũnjokie ngatho kwĩ mũtungatĩri nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kuohe mweke na arĩa tũragĩtungata nao harĩa kĩgongona-inĩ. Jesũ nĩ ahonoketie, ndĩrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro, na njĩtagwo Stephen Mbũgua wa Rũhiũ, na ndĩkĩrĩ gũkũ Mwemuto no neighbor, tondũ tũkĩrĩ a mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa kũrĩa Gathĩga, na gũgakĩgĩa na ũhoro ũcio wa gũkĩrũgamĩrĩra kana kau Justus, na nĩkĩo tũgũgĩũkĩte, na ndĩgĩtungataga kũrĩa Anima Sub Parish, nĩkuo ndĩkĩrĩ kwa ihinda rĩrĩ, tũgĩkĩhũra ngoma mwena ũcio nĩgetha arore na kũu, nĩgetha acio angĩ nao mamuoerere makĩmũtwarithie na hau mbere, na Jesũ nĩ akĩhonoketie. Mwathani amũrathime. Asante. Rĩa matũgenagĩra ageni aitũ, mwĩhigwe mwĩ mũciĩ, nĩ twendete ageni arĩa matũgenagĩra ageni aitũ, mwĩhigwe mwĩ mũciĩ. Rose amenitangulia kidogo because I wish kama angengoja kidogo kwanza tusimamisha wageni. Wageni wale wamekuja for kututembelea, either wamekuja kwa sababu ya baptism, either wamekuja kututembelea for the first. Please, hebu simama alafu Rose once again na Warira wataimba hiyo wimbo ya wageni. Wale wamekuja kutuvisit. Wale wamekuja kutuvisit, wale wamekuja kutuvisit. Kwani mama Wamboi uko mgeni kweli? Oh, ni kweli. Oh, yeah, that is a good one. Good. So, wageni wasimame. Good. Haya, sawa. Sasa kwaya.
Muigwe mwekaribu muno goko gwito mwe muto Mwitagwe karibu muno goko gwito mwe muto Nitwendete ageni aria matugenagĩra ageni aitu mwĩhigwe mwĩ mũciĩ Nitwendete ageni aria matugenagĩra ageni aitu mwĩhigwe mwĩ mũciĩ Mukirudi makwenu. Is that the right Kiswahili? Okay, mwashoka kwanyu mwagidhania mno. God bless you. Na nataka kuchukua nafasi hii on behalf ya PCC na pastoral team kushukuru all of you kwa sababu ya turn up in very good numbers kwa sababu ya baptism. And in a very busy moment in the morning kwa sababu kuna watoto niliwabatiza Kiswahili service, and then in between tukakutana na wao tena after that, then English service nikastukia kuna watoto niliwabatiza, and then alafu climax yao horosho kuwabatiza pia in the Kikuyu service. Nataka kushukuru, sitaki kuchukua credit ambayo sio yangu. Lakini wale wanafanyaga kazi kubwa sana ya kutafuta watu wakubatizwa na kuwekelewa mikono ni Ng'ang'ana Joshua. So asante sana Ng'ang'ana Joshua, tuwapiga makofi. So no moririkane cell group leaders na adhuria kanitha a cell group ya kwamba sasa hawa ambao wametafutwa kuna pahali mumeparticipate. Mnakumbuka last time nikiwa challenge, nataka kuwashukuru tena. So once again, kuna watoto ambao hawajabatizwa kwa kijiji wengi sana. So make sure ya kwamba once again, because tunachaguaga wazee wa kanisa ili ndiposa waweze ku make sure ya kwamba hakuna needs ambazo ziko kwa cell groups ambayo inakosa kufikia leadership ya church. So tiri kutweka tu represented kwa PCC no wira wa muthuri wa kanitha thini wa cell group niko make sure kwamba because mko so closer to the Christians, mu make sure kwamba anytime wakati mtu anagonjeka ama anakuwa na challenge agathie kwa muthuri wa kanitha na muthuri wa kanitha either ni leader, because le leader automatically ni muthuri wa kanitha, ku make sure kwamba ameshughulikiwa. Ndio sasa wakati wanafika kwa ofisi yangu wawe wamekuwa prepared, wawe wamekuwa wamesaidiwa, na najua kwamba Mungu atatubariki. Kanisa yetu ina grow sana na tunashukuru Mungu because of that, but also growth inakujaga na challenges. So please to support kwa prayers. Sio rahisi kuona tukifanya kazi zingine. Jana tukiwa na PCC niliwaambia kwamba our diocese ndio imeweza handle issues ya COVID na wakaweza kuhudumia watu in the new normal. So it's only our diocese in the whole country ndio ilikuwa leading in the province, and then alafu inafuatwa na Nairobi diocese. So after COVID ikuje kuna some of the dioceses ambayo walifunga milango completely kwa mambo ya baptism, kwa mambo ya commissioning, kwa mambo ya anything else ambayo ilikuwa inaendelea. So now on Sunday mtakuja kuona how our mothers ambayo tutawasupport, and even after my sermon nitampatia chair lady our mothers union to mupige jake, how wameweza kusurvive the difficulties na zile issues ambazo zilizoko, na ndio wameweza kufanikiwa na kumaliza nyumba zao zile zinakuwa pale Kiahuria. Hizo nyumba za wamama tumemaliza wakati wa COVID, wakati ilikuwa hot, na mukatoa resources na mukasupport that project. Koko ni ohoromo nene mno. Kwa hivyo even on Sunday wakati tutakuja ku fundraise ndio waweze kumalizia, kuna some two units or even one ambayo sasa inahitaji some plumbing work,
Najua kwamba Chaledi atatuambia vizuri wakati tutampatia Jake tena. One thing ambayo imefurahisha roho yangu ni kuwa so close na Mungu na kujaribu kuunderstand Mungu. Na nataka kushukuru sana kwa sababu ya wale wamekuja kwa series ya One Hour with God kwa zile Tuesdays 2 ambaye sijaweza kuja kwa sababu ya travels, kwa sababu ya commitments. I want to recognize Mondogo to Joshua na Mama Dhairo. Wasimame niwaambie kwa nini ninataka kwa recognize. Niwe mom, niwe sijasema Mrs. Kaveto, niwe. So Joshua, and kanisa usipopata watu wageni, usipopata watu wa kuokoka, then there is no need of operating that church. So one day on Sunday, I was so excited wakati nilikuja, and then alafu Joshua aliniambia kuna a very middle-aged young girl wamemhubiria, wamemuongelesha, and then alafu na akaokoka on Wednesday. So wakati aliokoka, the most interesting thing wakati nilikuwa nahubiri kwa English service, that young woman alikuwa sit in the congregation, and throughout nikipreach nilikuwa naona vile alikuwa na respond, she was very excited. But later ndio nikaambiwa kwamba that excitement alikuwa nayo kwa sababu life yake ilikuwa transformed on Wednesday. She gave her life to Christ through the preaching ya Joshua. I think mlikuwa na Ng'ang'a. Yeah, so waliweza kusaidiana na Ng'ang'a wakati huo. Mnajua kwamba Ng'ang'a, he is the huge intercessor of the church, lakini sasa Joshua, he is a huge blessing. God bless you so much kwa sababu ya kuleta mtu kwa kanisa. Tumpigie makofi. So na kama Mathairo through One Hour with God, na muthikiririe wega muno. One Hour with God, anytime tukipata link kumatwa tuweka live, Mama Mathairo have mobilized diaspora to make sure kwamba wana follow One Hour with God in the diaspora. Oyo. So nikapata a call from Seattle, one of our parishioners ambaye ameenda US for many years. Na akanielezea, nikashinda ni nani huyo. Akaniambia kwamba Mathairo alimtumia link na amekuwa akifollow One Hour with God, and she have been so much participating. Google mom, nageteyo kenene muno on behalf of this mighty congregation. I want to really thank you with your passion. Waka make sure kwamba and not only watu wa diaspora, tikiriria hiyo ya gamono. Not only diaspora, but she's also, kuna mtu nilienda Njadhaini the other time, nikaenda pastoral huko, na nikaenda kwa a family ambayo kuna one of the daughters married to a certain family, walikuja kutembelea mama yao na hawakujagi this church. So wakaniambia kwamba wameconnect na One Hour with God because wanapataga links ya One Hour with God. Nikauliza kutoka kwa nani? Wakaniambia kutoka kwa Mama Mathairo. How so you know. God bless you so much, mom. Asante. Kaa chini. Nilikuwa nataka to understand how unique our parish is. Because kuna some of the parishes na mchungaji anaweza waambia ya kwamba meshiria ohorowa evangelism ne waho mohuja because to moheaga token every end of the month ili ndipo saweze kuleta watu kwa kanisa. Meshiria wera wako huja na korehando kanithani ya mutungatiri. But this is a sign ya kwamba Mama Mathairo na Joshua hawako actually in the very ya leadership ile kubwa sana. Hawako kwa pastoral team, hawana license ya kutuweka leader or something like that, but they have been bringing people to church. So for you as an ordinary Christian, pale ambapo uko, be our evangelist. Otuweke our evangelist. Be it uko kwa business, be it uko kwa soko, be it uko kwa matatu sector, be it uko kwa any other job. We evangelize because Mungu akamwambia Esther, wakati ambapo Esther na Mordecai alikuwa na petition ili ndiposa Jews waweze kuokolewa, waweze kupata salvation, waweze kupata deliverance.
Nake Mordekai tondo arare mohoi ngai muno Mordekai. Aka mobilize the Jews. Na wakakuja na waka petition na wakamwambia Esther, because Mungu alimpatia Esther responsibility na opportunity mweke ya kufanya kazi kwa mfalme. And by that particular time, wakati alienda the field of comfort, akaenda kwa mfalme, lakini still watu wake walikuwa kwa slavery. Tutikatuweke deceived in the area of comfort. Tamenya ati kwena ndo mena mathina maingi muno. Every now and then, wakati ambapo Mungu ananisaidia, yes, nina struggle sometimes, na wakati Mungu amenipatia victory, I never celebrate because ninajua kwamba on my shoulders more than 600 Christians ambayo tuko nayo kwa hii parish, there are some of them who are struggling, wana undergo pain na experiences of life. So role model ile ambayo tumepewa ni Mordekai, wakati ambapo alimobilize the Jews ili ndiposa waweze kuomba. But also mtu ambaye alikuwa ana petition, wakaweza kumposition mdogo tu Esther wakati alipokuwa akifanya kwa mfalme. Na tunaambiwa kwamba Mordekai na the Jews, they rendered into prayer and fasting. One of the series ambayo Mungu ameweza kutusaidia, na wale watakuja wana with God watakuja kuona kwamba Mungu ametupatia faces every single moment nowadays, and this is something ambayo iko mpya sana, ya kwa guide Christians in the faith, kuwapatia 7 days of prayer and fasting. Na ilianza wakati ambapo tulikuwa group, and then alafu watu wanakujaga kwa ofisi yangu wananiambia zile challenges ambayo wana undergo, and then I give them the 7 days. When about 3-4 families ambayo niliwa join last Tuesday, na watamalizia kuomba na kufunga kesho, tukiamukia service ya kuharibu altars on Tuesday. Na Tuesday wakati ambapo tuta destroy altars, then tutafanya anointing service, then tutachoma ma prayer request na kudestroy. And this is something ambayo hatufanya ile kazi ambayo mnaonaga sarakasi. It is not. We believe a God of miracles. We believe a God ambaye ana deliver families. We believe a God ambaye anaweza transform lives. Na wakati ambapo unapitia tears, tiwe ndo angai. Wakati ambapo unapitia experiences, na sianako tuweka rebellious, tiwe ndo angai wana khanini. Koko mondo angai, wetekere koro ambara ya wetekio. Because one of the things ambaye nimeweza kuchallenge my brothers and sisters wale tumekuwa tukiconnect na wao, then wamotorerewa kwa even where I come from. Ni mpara ile ambayo tumepigana ya vita. As we talk, leo askofu wetu alikuwa anaenda parish yetu ya nyumbani Thanksgiving of my brother, na nikaitwa, lakini nitafanya nini, na nilikuwa na baptism na zile issues zote nilikuwa nazo na Holy Communion. But one of the things ambayo tume-experience as a family, kutukatwe na a sick brother ambayo who is battling cancer, sio mchezo. Because cancer ya my brother wakati ilikuja and then alafu ikahit kidneys. So lazima aende dialysis na lazima aende all those kind of treatment. But hakuna wale ambao mumeona nikiwa nimepungukiwa na imani, because I know ya kwamba it is a battle lazima to fight as families. Families mukubali kupigana vita ya wetekio. St. John's families mukubali kupigana vita bara ya wetekio. Watu ambao wamependwa na Mungu so much, nimekaa kwa this community now for more than 3 years. Na kuna watu ambao Mungu amewapenda kama nyinyi. Mungu amewapenda na Mungu amewapatia kibali. In this community, professors wanaendelea kugrow. Nimeenda different graduations, na most of the kids wanapata degrees every single day, wanasoma na wamekubali kusoma. Horosho ni horomone na mno. Same applies na zile issues ambayo Mungu amewabless as families. Mwemuto community, it is a blessed community. But also kama kuna community imekuwa challenge, ne community ya Mwemuto. In my life, tamo tungateri, I have done pastoral care.
na ndathie kahora wathikiriria andu ukashamania na andu ambayo wamekutana na mambo mazito sana in their lives na makoragwo very committed thini wa nyumba ya Ngai. But back again kwa story ya Mordecai, these are the challenges ambayo walikuwa na experience in their own lives, na wakaona ya kwamba slavery ile ambayo Jews walikuwa wana undergo at that particular time. Na kwa huko wakati ambapo waliweza kupetition na wakaweza kuingia into prayer and fasting, ambayo Mordecai aliweza kumobilize troops. Na kera Esther terere. Esther, ni tumekutuma kwa mfalme. And we want you to pray. We are going to pray. Na hata ukinyamaza kwa wakati huu, the help of the Jews itatoka from another place. Kanisa iseme amen. Jaribu kutafuta kitabu cha Esther. Na nitafute ile text. There was another time, no Morikane, when I was so new in this church. Ila ambaye Mungu alinibariki. Tondoko tuweka mutu gateri wa St. John's, dene wa diocese yeno. It's a miracle. It is really a miracle because nimeingia kwa history of my life ya kwamba nimekuwa mchungaji wa St. John's. So I've been trying to lead na principles. Now ukisoma Esther chapter 4 verses, the beginning of it. There was another time wakati nilipokuwa mgeni tukasoma the whole book of Esther. Na zile challenges ambayo aliweza kupitia. One thing ambayo ninalearn na kitabu cha Esther ni kwamba antu aria makoragwo very ehokeku ni antu asio mashama na kiana maundu marito muno. There was one of our Christian, actually not our Christian, but member wa wana with God. Na leo nimeongea sawa na with God. Nakajira terera after days of prayer and fasting, nikamwambia how was it like? Kaniambia very challenging. Tondo amberiria kohoya, that is when things started getting worse. No hinderia arare the area of comfort, kotiare na challenges. Kotiare na merimu, kotiare na kudhene, kadheni wa nyomba yake. So immediately wakati alianza kuomba, that is when spikes ya challenges na difficulties zilianza kutoka. Getomineke. Because wahoya oka provoke ngoma in a very bad way. Koko watu weka comfortable na unapata everything that you want even without praying. Omenya terere that the devil is just under your bed. Koko matu analala tu. It's like python. Mshaiona kitu inaitwa python. Inawamenya python before imalize kitu. Ukienda hata kwa skin na umshike hivi inalalaga kabisa fafa. Inawamenya python ukishika hivi ikiwa na ukose kuiprovoke na uipatie tu maziwa na uipatie tu nini anatuliaga kabisa. But that doesn't mean ya kwamba things are good. Immediately wakati ambapo sasa ataamua ya kwamba completely atamuka and the first person to differ ni wewe. So wale ambao wamerealize in their own life the hidden treasures ya kingdom ya Ngai na the challenges zile ambayo shetani anakuwaga ameplant in our lives, maambereragia wanaanzaga mbara ya kueheria ngoma thini wa mishi yao. Wanaanzishaka kuface out the demonic powers na waroho wa shaitani na all the principalities in their lives. So Mordecai wakati ambapo alikuwa na petition the Jews, the challenges ambayo the Jews na slavery na torment ile ambayo walikuwa wana undergo na kuteseka kwao.
Na Mordekai wakati aliongea na Esther akasema kwamba now that God have given you a calling in chapter 4 of Esther, akasema kwamba God have raised you with a purpose. Mungu amekuposition with great purpose. I don't know kama nikibeshoko wakati nilienda kupreach nikawaambia kwamba kuna vile Mungu anatukopission even in the families that we are in. Oko kwena meshe that he gotta go out of the whole family despite your challenges, your secularism na zile challenges. Kwa na muntu then about that home ambaye Mungu amemcommission, ambaye Mungu amemposition. Montosio akorago mohoingai mono, Montosio nendungata, Montosio akorago very committed in the house of God. Montosio akorago then in the heart of the parish ministry. Na despite ya zile challenges ambazo zinakuaga na watu kutojua Mungu in that family, makorago na peace niondo waku. Bwana asifiwe sana. You have been positioned by God in that family. And every family wakati ambapo inapata mtu ambaye anaomba, mtu ambaye ako committed in the house of God, then that family is safe. Then that family is safe. Na immediately wakati ambapo family na newe ndo hangai komenya atirere kuona atirere that every family ina mundu wako hoya ngai, ina mundu wako rogama idhanya yanto asyo then wamushosho. Koko ngoro wa hero responsibility ni ngai yako hoya kana kurogama kana kwerutera then wawera wangai omenya atirere it is a calling ambayo Mungu amekupatia. Ne desire yako atamo tungatiri wako kuona atirere that every family ina mundu rogamaga idhanya yanto asyo then wamushosho. Because out of your prayers, oka safe and wainge muno otanamenya. Niundu wako rutera kwaku, tondo through Esther na Mordekai, one of them, Esther akiwa kwa magoti, na Esther kwenda kuongea na mfalme, ndio Jews waliweza kuokolewa. God is making us to remember ya kwamba you are the Esther of this particular time. You are the Mordekai of this particular time. Ndoga kuengoro otweke strong na ore mpara yawe tekyo. And that is why Mordekai alikuwa anamwambia Esther in verse 14 chapter 4, for if you remain silent at this particular time, the deliverance of the Jews will rise from another place. And despite kumwambia kwamba you and your father's household mutaperish, and who knows, but you have come to the royal position of such a time like this. Kuna wakati ambapo I think ni kitu kama miaka 3 miaka 4 zilizopita, wakati Mothers Union walikuwa wanatumiaga that portion ya scripture, and actually in that particular time yari na very huge impact. You have been called at a time like this. Na nire kainde mwere atumia hiende yo wakati waliambiwa kwamba you have been called at a time like this. Maruti wera monene mno, that is when Kianjogo transformed the life of families. That is when the time ambayo tulianzisha clinic ambayo many people, old people, wale ambayo wanakuaga na diabetes or any other complication, madhiaga hau na makataidheka. That is the time ambayo tuliweza kuona God in our families. Wamama wanaomba and then alafu families zina change. Because you have been called at a royal position at this particular time. Now dhine waangora ya kure. Neko lingereko Mungu amekupatia. Try to listen. Mungu hajaku call tu uwe tu Mkristo wakuja on Sunday na kuheana muhodhina kwa dhiemosi. Mungu hajakuita ili ndipo sote weke Mkristiano wako ukaka nidha na kuhoraro he. Only that. We know potentiality more than that. You can sing, unaweza imba mpaka kanisa inabarikiwa. Unaweza kujiposition in a way, unaweza kuwa asha. Then waka nidha. Unaweza kuwa a person ambaye anaombea tu kanisa period. God, Mungu ukijaribu kujievaluate the potentiality, the gift of God in your life, na the potentiality ile ambayo unapatia kazi ya Mungu, it is -0. Na Mungu anataka utuweke generous. Utuweke generous na hiyo yako.
Kama Mungu amekupatia kehoya outreach, uhodhere wega muno. Na uhodhere ni ndo wagoshi wa Ngai. Kama Mungu amekupatia gift of intercessory. The problem that we have in this church, ambaye nimehudumia, watu wanaogopaka ku speak out na kusema kwamba mchungaji, me I am gifted with this. Because the moment utasema you are gifted in this, our church kokora kwa nanto makora kwa positioned ya korando ngoro. Anasema kwamba wanajipendekeza. Huyo dire muno kodye kwa ofisi ya mutungatiri agaraga ke deno ofisi ya mutungatiri tamuone kwena nto makora kwa so positioned korando ngoro. Na angekoro you are that way, omenya tiriri ndorutaga wira wa Ngai urutaga wira wa ngoma. Tondo wira wa anto Ngai niko tuweka motivators, niko encourage, niko tuweka Barnabas meaning yake ni atiriri niko motivate anto washa manena motumia ata mwisho wake na mbara na ma challenges oka motivate oka munyita oka muhoera anto Ngai marutaka wira tosio. No wira wa discouragement, na wira wa kwaria niondo wa so and so, na kusharia negative niondo wa so and so, nire kende mwere, na kutuike very honest before you and before God, we urutaga wira wa ngoma. Na Ngai aguteithie muno kuma umothe utuike mundu different. Tika kuteithia shaitani wira wake. Tondo the more tunatafuta disciples, the more tunatafuta watu wa Mungu, the more shetani halali. The more shetani halali ana position. Anaweza position watu kwa mtu kwa kwaya. Itweke kwaya does not grow completely. Tondoriri kienderia turenda go the practice. Kokara kwa nahanto maigaga atiriri, and this is totally, I'm just using as an example. Madha masho. Ni mwadho kumuno muno. Tudhiaga kwaya toka ikara muno. And by that time it is only like less than an hour or so. Then any other department. Kwenda hantu makora kwa naito mi. Nyondo hawira wangai. And this is something ambaye nataka kushare. Nikishukuru. Nemuonire muthenya wa Sunday ithio ni tuonire Ngai na maitho kwa fundraising ya Benson hapa kwa hall. We saw God with our own eyes. Tondo spirit yando yari igoro muno. Dungata Ngai Dr. Mungai na ameniambia niwasalimie. Aka fundraise, akatafuta 500, akatafuta 1000, and then alafu akasimama akiwa na list. Nasema applies na watu wangu kutoka kwa congregation in that particular event. Na family hiyo ikaweza ku clear the bill, na mama akabaki na kitu kidogo ya kuwapeleka watoto kwa shule. Horosho ni hormone na mno. So now najua mumesema amen, right? What about ule mtu ambaye ako poor sana akifanya fundraising pale kwa hall? Yeah. How about mtu very poor? Mtu ambaye labda pengine hajatoka kwa nyumba kubwa. How about mtu ambaye amekuja tu akiwa mgeni? Mtu ambaye hana watu wao. How about akiraise katent pale na katebo? Aseme na nie ndiye na moruaru. Tuna kabil ya 200k. Ninataka tuweze kusaidiana. How do we respond with that? So na kugo niwe ndo Ngai nigathariri tuhote ko sharia njira ya gutweka anto different ya gutweka kanitha. Because kanitha niko make sure kwamba kuna any person ambao utasema kwamba utamsaidia this person because tunamjua this person, because neombareito this person kwa sababu na yeye atanisaidia kesho because akona muscle. This person tutamsaidia niondo wariri niondo wera wa kanitha. Ukithoma Acts chapter 2 verses 42 ikagatiriri kanitha ya tene
ilikuwa inampaga pamoja na ina sell positions. Possession is in posa, na kukuwa na mtu ambaye alikuwa na need in between them. Some of the things nikireflect kama mchungaji, those are the things that make my world very difficult. Because mutungateri ni wa mondo mutheni fio na ni wa mondo mutongu fio. Twe hamwe mutongu fio ni wa mutungateri. Na mondo uria uthiaga na magoro matheri utari na irato ni wa mutungateri. So I fall into these two worlds. Ya watu ambao wako able, kuna watu ambao siwezi kosa usingizi completely wakiwa na shida. Na kuna watu ambao mtu akiwa na shida, I lack sleep because ninashindwa ni nani anaweza msaidia. And we are preaching the gospel. The gospel ya kuenda ngai na kuenda ando are ange. So there is a challenge ambayo ninawapatia na ninajichallenge nikiwa mchungaji. How do we find God in our actions? Because Mordecai aliweza kumobilize all the Jews, whether poor or rich. Makahora the same goal ile ambayo walikuwa nayo. Same applies to all of us, the church. Mungu atusaidie sana. Tutuweke ando strong, tutuweke ando wakwirutira despite ya zile issues ambazo zina rise in our own life. Tuende ngai na tuendane. Tutuweke so close. Tutuweke kanitha atiriri. Ati kanitha is so prepared like a bride ambayo ako tayari kwenda mbinguni. Kanitha is a congregation, is a group ambao wana spread the good news of our Lord Jesus Christ. A church haitaji ionekane kama kuna mtu ako needy, because we can help each other. Now one of the things ndikatuweke very hard to you. I know you are very generous. I know you are very kind. I know mmesaidia watu needy. Mwanake huyo very new to us, amekuja tu kama intern na mmemsaidia. Same applies na many other people. But still, do your best. More than your no. Do your best. You can do more than that. In your neighborhood, kama umetoka Njathaini, kama umetoka Rorie, kama umetoka Getuamba, in your neighborhood, wakati mtu ako na njaa, usimuulize ni wa kanisa gani. Mpatie kwanza food. Usimuulize kana ni wa full gospel, kana ni wa deliverance, kana ni wa tabernacle or something like that. You stretch your hand, because once you do that, you are preaching. Urahuja wega muno. Now that is why hii kanisa it is so blessed, because the mutungatiri wako na uyo mkristiano wako, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Niwekete mageganio ndingehota gũtarĩria niwekete magegania ndingehota gũtarĩria niwekete magegania niwekete magegania ndingehota gũtarĩria niwekete magegania ndingehota gũtarĩria Ndaciakwitire mĩhaka kuona mũthĩ tũrĩ o muoyo hinya wa gĩcoka gĩaku nĩguo tũkinyĩtie haha titherũ wĩ Ebeneza nĩwe mũtũhe hinya amũkĩra ngatho citũ niwekete mageganio ndingehota gũtarĩria niwekete mageganio.
Tutaingia kwa all prayer book. It's okay. Tutaingia kwa all prayer book. Inywe aria moheraga miha manyu na manatithero. Na mwena kiendano na mwena kiendano na andu aria angi na mwenda kukiranira na ningi mwenda kuthie na mithiere meru mukirumagira na mathani mangai muthiage na njira cia getheru gwata hindi no kuheriria imohogete ngai muyoke thakamendio na theru ya kumuhoria na mumbore ngai mwene hinya wothe mehia manyu mothe mwenyihetie muturete ndu na uhoreri ithuothe ngai mwene hinya wothe itha wa mwathani Jesu Kristo Mũmbu wa indo ciothe mũcirithia andũ othe nĩ tũkumbũra na nĩ tũkũrĩra mehia maitũ maingĩ marĩa tũkũhĩtagia we Ngai wa ũnene mũno mahinda maingĩ rĩrĩa tũgwĩciria rĩrĩa tũkwaria rĩrĩa tũgwĩka maũndũ maitũ nĩ twĩgiragĩra marakara maku nĩ ũndũ wamo na tũgatũma tũigĩre ũru nĩ tũkũherana ma na nĩ tũkũigua ũru mũno nĩ ũndũ wa mahĩtia maya maitũ twamaririkana nĩ tũkũigua kĩeha mũrigo wa mũndũ ũngĩkirĩka nĩ ũndũ wa kũritũha tũiguĩre tha ithe witũ irwo nĩ tha mũno tũkirĩre maũndũ macio mothe mathirĩte nĩ ũndũ wa mwathani witũ Jesu Kristo mũrũguo na wĩtĩkĩre gũtũma atĩ gwata hĩndĩ ĩno tũgũtungatagĩre na tũgũkenagie na mĩthiĩre ĩngĩ mĩerũ nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩtio na kumio nĩ ũndũ wa Jesu mwathani witũ amen. Ngai mwene hinya wothe ithe wa mwathani Jesu Kristo ũrĩa weranĩire nĩ ũndũ wa tha ciake nyingĩ atĩ andũ arĩa othe marehaga mehia manyu na ma arĩa merekera kũrĩ we mamũhokete na mũkũrĩo mehia mao aromũiguĩra tha aromũikĩrĩria na mwĩhĩria mehia manyu mothe aromũmĩrĩria na aromũhe hinya maũndũ mothe mega aromũkinyia mwĩinĩ ũrĩa ũtakathira nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ amen. Page 81 tũtingĩeta tũtingĩhota gũkwĩria maitho-inĩ yaku we mwathanyirwo nĩ tha tũkĩhoka maũndũ maitũ magĩrĩire no makĩria tũkĩhoka tha ciaku nyingĩ itangĩgereka ona ithuĩ tũtagĩrĩirwo nĩ kuoya tuonyo mũhuro wa metha yaku no we nĩwe mwathani witũ we mũtugo waku kũna nĩ kũiguanĩra tha nĩ ũndũ ũcio ĩtĩkĩra gũtũma we mwathani wĩirwo nĩ wega tũrĩe mwĩrĩ wa mũrũgo mwende Jesu na tũnyue thakame yake o ta ũrĩa kũngĩagĩrĩra nĩgetha mĩĩrĩ itũ ĩhĩtio nĩ mehia ĩtherio nĩ mwĩrĩ wake na ningĩ maroho maitũ mathambio nĩ thakame yake ĩna bata mũno ona ningĩ tũma ithuĩ tũtũre thĩinĩ wake mĩndĩ na mĩndĩ onake atũre thĩinĩ witũ o taguo amen. Muno tũyĩkie indo icio ĩrĩa weyombire nacio nĩ mũgate na ndibei o ta ũrĩa mũhonokia witũ Jesu Kristo atwĩre ciũkie kĩmere-inĩ kĩrĩa kĩtheru rĩrĩa maũndũ maya mambĩrĩrie gwĩkwo nĩ ũndũ wa kũririkana gũkonyarirwo gwake ona gĩkuũ gĩake nĩgetha tũyĩkie mwĩra wake mũrathime mũno ona thakame yake nayo ndathime ũrĩa ũtukũ ũcio akunyanĩrĩire mũkate na rĩkia gũgatha Ngai agĩkemania akiuga kai mũrĩe ũyũ nĩ mwĩra wakwa ũrĩa henĩtio nĩ ũndũ wanyu igai ciothe nĩgetha mũndirikanage. Ningĩ marĩkia irio cia hwaĩ-inĩ akĩoya gĩkombe akĩmanengera akiuga ũyũ nĩ mwĩrĩ wakwa ũyũ nĩ thakame yakwa ũrĩa yaitirwo nĩ ũndũ wanyu na nĩ ũndũ wa kweherwo mehia igai ciothe rĩrĩa mũrĩmĩnyuaga nĩgetha mũndirikanage. Ũtukũ ũrĩa anyitagwo nĩguo athĩnio nĩ thũ ciake ũtukũ ũcio akunyanĩirwo mũkũri-inĩ oire mũgate na thutha wa kũgoca Ngai mwathani wa thĩ na wa igũrũ akĩenyũra mũgate ũcio akĩra andũ ake othe atĩrĩ nĩ mwĩrĩ wakwa ndaheana kĩrĩeni nĩ inyuĩ mũneirwo guo ũndũ ũyũ mũwĩkage kaingĩ wendani wakwa wonekane na ningĩ akĩoya gĩkombe nake akĩgoca Ngai rĩngĩ na ngoro ĩkĩiyũra wendo akiuga ciugo cia ũhonokio thakame yakwa rĩu nĩ ngũita
ya gũtheria ngoro ciĩhĩtie kũgĩe kĩrĩkanĩro kĩerũ andũ othe mone ũtugi wa Ngai gĩkombe gĩkĩ nĩ kĩawe. I don't know, kuna mtu alikuwa anataka kurudishwa kwa Holy Communion? Kuja mama. Any other person? Gĩkombe gĩkĩ nĩ kĩa wendo nyuanĩra andũ akwa na nĩguo mũndirikanage mwĩkage ũguo nginya mwaka. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya huyu dada wetu ambaye Mungu kwa siku hii ya leo tunamrudisha kwa Holy Communion. Tunaomba kwamba Mungu umwezeshe Mungu na you clean her heart, her mind, Lord, and purify her, Lord. Na ile nipasa Mungu tunapomrudisha kwa Holy Communion aweze kubarikiwa na aweze kusikia akiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Daina Kawera Vile kwa ile license ambayo nimepewa na the Right Reverend Canon Charles Muturi, ninakupokea kwa Holy Communion katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni. So vile tutafanya make sure kwamba kuna social distance na mwenye ako na hiyo sanitizer sanitize huko by the time ufike kwa Holy Communion mikono zikauke. So ule mtu ambaye ana spray RZ usiweke mingi because itakuwa wet na itafanya mkate iwe wet. Tuhamwe. So kaa huko karibu na wewe kijana. Mtu mwingine anaweza tumia nani anaweza tumia hii? Naweza simama huko mbele kidogo. Karibuni. Gushagyo Jesu gushya mono ne onyendete na wendo waku de mondo mweya de dagia digage kweya twe kyotawe digage kweya twe kyotawe eaga irio shangoraine ishone tegana ne shahinya nawe ondaithagie ukwirate neshonjega gokera shathe neshonjega gokera shathe jekera hinya ngoroine na ondongorie methenya yothe o jikaragie hĩndĩ ciothe menye na ngoro ndĩ hamwe nawe menye na ngoro ndĩ hamwe nawe ndwaraga Jesu thiĩ nawe o kũrĩa thiaga tũthiĩ namwe ndũkanandige ndirĩ na hinya wa kwĩikaragia ndirĩ na hinya wa kwĩikaragia emaguta tawa-inĩ njakanage emaguta tawa-inĩ ndahoya emaguta tawa-inĩ njakanage nginya gũkena
wathamaki. Inai hosana, inai hosana, hosana mothamaki. Hosana, inai hosana, hosana mothamaki. Ohe thayũ ngoro-inĩ hurũkage, ohe thayũ ngoro-inĩ ndahoya, ohe thayũ ngoro-inĩ hurũkage. Jesu agĩgacoka gwakĩa. Inai hosana, inai hosana mũthamaki wa thamaki. Inai hosana, inai hosana, hosana mũthamaki. Ũhe wendo ngoro-inĩ nyendanage, ũhe wendo ngoro-inĩ ndahoya, ũhe wendo ngoro-inĩ nyendanage. Jesu agĩgacoka gwakĩa. Inai hosana, inai hosana, hosana mũthamaki wa thamaki. Hosana, inai hosana, hosana mũthamaki. Egĩkeno ngoro-inĩ egĩkeno ngoro-inĩ ndahoya, egĩkeno ngoro-inĩ ngũgocage, ngũgocage nginya gũkĩe. Inai hosana, inai hosana, hosana mũthamaki wa thamaki. Inai hosana, inai hosana, hosana mũthamaki. Rĩrĩa Jesu agacoka agere manage, na manage nĩmo andũ arĩa anakũra, magathera ta njata o ta ya kĩwarie, nĩguo magathakũra manage make. Akongania, akongania amatware gwake, arĩa ega na atheru, arĩa anakũra, magathera ta njata o ta ya kĩwarie, nĩguo magathakũra manage make. Twana tũtũ mwendete mũkũri, nĩ inyuĩ mwĩ manage, manage make. Magathera ta njata o ta ya kĩwarie, nĩguo magathakũra manage make. Kalikuwa kamejificha lakini nimekapata. Haya, tuangalie msalaba, page 180, New Prayer Book. Mathĩna maitũ mothe, twamaikia mũtharaba-inĩ wa Kristo, moritũ maitũ mothe, twamaikia mũtharaba-inĩ wa Kristo, mawĩra mothe ma shaitani, twamaikia mũtharaba-inĩ wa Kristo, na ciĩrĩgĩrĩro citũ ciothe, tũcigĩte harĩ Kristo ũcio wariũkire. before niwapatia blessings, tukae 1 minute. So nitamuita Jaledi wa Mothers Union tumsaidie, na sio last Sunday mlimsaidia sana vizuri, na leo pia mtamsaidia, and then alafu climax itakuwa on Sunday. Kwa hivyo karibu Wambogo, and then alafu after that ni notices, alafu niwapatia blessings.
gaka. Akaribia hapa. Mwathani agocwo ona karega no tũkwaria ona tũngĩaraga tuothe no tũkwaria ũguo tondũ Ngai nĩ mwega hingo ciothe. Niĩ ndarũgama haha kũmũririkania ũhoro wa Sunday na ũhoro wa kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ. Kiumia nĩ ndarũgamĩte haha na ngĩmũhoya ũteithio wanyu nĩ ũndũ wa kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ, tondũ kuma rũciũ nĩguo tũthiũrũrũkaga na andũ arĩa tũkoraga nĩ makoragwo mamenyete atĩ August kiumia gĩa kerĩ nĩ tũkoragwo twĩ hamwe nao. Koguo niĩ ndarũgama kũmwĩra mũndũ wanjike watũheire kĩndũ na ũrĩa ũtarĩ nakĩo ona ũrĩa watũheire angĩenda gũtuongerera atuongerere na nĩgetha tũhote kuona andũ acio, tondũ nĩ aingĩ twamatara nĩ aingĩ na gũtirĩ mũndũ ũtarenda kũheo kĩndũ, tondũ ona andũ nĩ mahinyĩrĩrĩkĩte na nĩ moigaga wiki ĩno nĩ ya matha. Koguo nĩ matwetereire. Njoke ndĩmũririkanie mũthenya ũrĩa mũnene climax nĩ kiumia. Tũreranire mũndũ angĩũka na 3,000 gũkũ kanitha-inĩ ithuothe rĩ, nyũmba itũ nĩ yarĩka. O ũguo mwaigua mworo nĩ mũtungatĩri, twĩna nyũmba nĩ iria ciahingũrirwo na ĩmwe ndĩarĩkĩrĩire biũ. No rita rĩrĩ tũkũhopu nĩ ũndũ wanyu nĩ kũrĩka. Na nyũmba ĩyo yarĩka tũtigũcoka kũrũgama haha kuuga ũhoro wa gwaka nyũmba. Tũkwambĩrĩria kwaria ũhoro wa kũgũra handũ hangĩ ta ũrĩa tũragũra Macedonia hangĩ. Na rĩngĩ ũguo nĩ mũgwĩka tondũ Ngai hamwe na ithuĩ. Twĩragwo nĩ tũhotaga maũndũ mothe tondũ wake we ũrĩa ũtũheaga hinya. Na watumia mũthenya wa kiumia mũgoka inyuothe mwĩna uniform. Mũtumia ũrĩa mwamũre agekĩra uniform na ũrĩa ũtarĩ mwamũre nĩ mũtumia agoka na Sunday best yake. Na akorwo akĩmenyaga arĩ o handũ hake ha mũtumia. Tondũ nguo ĩyo rĩngĩ nĩ tũregaga gwĩkĩra na hatirĩ hĩndĩ tũgathiĩ ndũnyũ nayo kana tũgacere nayo. Nĩ ya gwĩkĩrwo ta mũthenya ta ũcio. Koguo ithuothe tũgekĩra uniform nĩgetha tũgakorwo tũgemete. Ona arĩa matamũrĩtwo merirĩrie mũno ũrĩa tũgemete. Ngai amwĩke wega na njũĩ nĩ mũgũtũ support nĩ ũndũ wa kuma rũciũ. Na atumia ithuothe tũtigwo thutha wa gĩthomo. Tuharakishe tumsaidia. Tuharakishe tumsaidia wale ambao wako. Kikuyu anasemaga kiendo kiori ni kifungo. So usilete button, lete tu anything ambayo Mungu amekupatia. Sorago tutikanoge nĩ gwĩka wega. Johoro mwega nawe agekena gũtũũrana hamwe nawe nĩkĩra gĩthake na thayũ gũtũũrana hamwe nawe Muno. Asante na mumepeana generously. Hii kikapu iko na pesa ya kusaidia watu kesho, watasaidia watoto needy, watasaidia different cases. Amenipatia schedule and on Thursday kuna mama tunaenda kumhudumia Kiserian, kwenda kumpatia Holy Communion na kumpatia gift ambayo itatoka kwa hizi vitu. Kwa hivyo Mungu awabariki kabisa. Notices and then alafu tumalize service.
Muriega mwathani agocwo na niĩ ndĩ mwega nĩngeneire Kristo wa Ngai mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa kũhonokia na kũndua matigari. Nĩ tondũ wa ageni tondũ ndona twĩna ageni aingĩ, rĩtwa nĩ Grace wa Thairũ na Jesu nĩ mwathani. Maũndũ marĩa twĩnamo mahana ta ũũ: services cia wiki ĩno tũrorete 1 hour with God mũthenya wa Tuesday thaa 1 nginya thaa 2. Senior nĩ magathoma Wednesday thaa 3 cia rũcinĩ. Mothers Union tũgathoma gũkũ kanitha-inĩ rũciũ, na Jumatano thaa 5 nĩ ũndũ wa Talent Week. Atumia o toguo twamenyithio tũtithie hanini thutha wa service. Nĩ tũraririkanirio nĩ Ng'ang'a, Evangelist Ng'ang'a, confirmation nĩ mweri 7 Saturday no tũrorete thaa 3 cia rũcinĩ, na candidates othe na aciari na godparents magakorwo maikarĩte thĩ by thaa icio thaa 3. Agacoka akoiga arĩa matacoketie form metĩkĩre macokie, na aciari tafadhali mũnyite wega haha mũmateithĩrĩrie na nĩgetha macokie form icio. Na arĩa othe makaigĩrĩrwo moko mũthenya ũcio wa Juma nĩ marorio magathoma gũkũ kanitha-inĩ mweri 8 mweri ũyũ tũrĩ, kana Sunday ĩkarũmĩrĩra magathoma Gĩkũyũ service na nĩgetha manyitwo geni kanitha-inĩ nĩ Vika na PCC ta class ya 2021. Arĩa othe matoete itambaya metĩkĩre kuona Ng'ang'a na nĩgetha amanengere itambaya cia mũthenya ũcio. Na nĩ tũraririkanio ũhoro wa dinari anniversary ĩrĩa gakorwo kuo mweri 22 wenana kana mweri ũyũ tũrĩ kũrĩa Kĩbĩcĩkũ. Na nderwo ndarĩrie makĩria nĩ tondũ tũkahinga kanitha no ti biũ. Gĩthũngũ makanyitana hamwe na andũ a Gĩthũngũ a Kĩbĩcĩkũ mathome Gĩthũngũ thaa 3 na ndagĩka 15 kana 3:15, na Ũgĩkũyũ tũkanyitana na andũ a Kĩbĩcĩkũ tũthome hamwe thaa 4:30. Koguo tũtigathoma gũkũ, tũgathoma Kĩbĩcĩkũ nĩ tondũ wa anniversary ya dinari, tũgĩcokagĩria Ngai ngatho hamwe nĩ tondũ wa gũtũkinyia hau atũkinyĩtio. Gĩthweri magathoma kawaida thaa 2, ona Sunday school ĩgathoma o gũkũ kawaida. Arĩa mabatithĩrio ciana nĩ mũrorio nĩ Evangelist Ng'ang'a mwĩtĩkĩre kuoya certificates thutha wa service. Ithuĩ family ya Peter Kĩmani Kagĩko nĩ tũkenete mũno nĩ tondũ ũrĩa mũratũnyitĩrĩire rĩrĩa tũrahurũkagia mwendo witũ. Mahoya manyu na mbeca cianyu na mathaa manyu nĩ maratũteithirie mũno, na Ngai wa muoyo amũrathime. Kĩmenyithia kĩu kiumĩte kwĩ Abraham Thuku wa itũũra rĩa Mararo. Hena kĩmenyithia gĩa gĩkuũ. Nĩ tũkũmenyithia gĩkuũ kĩa Haron Kĩmunyi Kang'ũ kĩrĩa kĩonekire Juma ũtukũ. Mahoya na mathiko nĩ mũkũmenyithio thutha-inĩ. Andũ a mũciĩ na arata nĩ maracemania gwake mũciĩ nĩ ũndũ wa kũharĩria mathiko. Ararĩ mũmemba wa ũtheri wa Rũkũbi number 265. Ũmũthĩ nĩ gũgũkorwo na mahoya gwake mũciĩ kwambĩrĩria thaa 9. Handũ-inĩ ha family nĩ chairman wa committee. Mo nĩmo maũndũ marĩa tuma namo. Ngai amũrathime nĩ tondũ wa gũthikĩrĩria. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu, twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. So Mount Omere, last Sunday I think sijui kama nilikuwa nimewatajia ya kwamba kuna
mchungaji ambaye alikuwa ametuacha, amelose battle na COVID. Then tulikuwa na ule ambaye anasimamia kama diocese, na yeye ndiye alikuwa anasimamia DMA na anasimamia parish ya sio Mitahato, Kiambororo. Kiambororo. So amebattle COVID, akaenda kwa ICU, tukajaribu all means na aliaga juzi usiku. So tutakuwa na funeral yake in the coming week, kwa hivyo muombea familia. Tuko na mchungaji mwingine, how many of them? Kuna mchungaji ako Tigoni anaitwa Reverend Kashanja, na kwa parish ya Kehururu. No, I don't know kama ni Kehururu ama one of the parishes Kirangare achidiko nari, lakini yake sio mbaya. Yake ni amesurvive, hayuko kwa oxygen, yeye ako tu kwa general ward. And then alafu tuko na mchungaji mwingine wa Kiambaa, Dinari, na yeye ako nyumbani, but also na battle na COVID. So please muhoere nyumba ya tungateri, na najua kwamba Mungu atatusaidia. So mothe kendo nida inyenya kana nida kenda, tuko na prayers kwa dinari level ambayo ilikuwa imeorganizewa na diocese kwa sababu ya kuomba, kwa sababu ya COVID, kwa sababu ya kuomba na challenges. Kwa hivyo Mungu akupatia nafasi uende gebeshoko saa 8, tutakuwa na those prayers coordinated in the dinari level. Mungu awabariki na Mungu awe pamoja nani, na asante kwa sababu ya kuja kanisa. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu ya wapendwa ambao Mungu umewasaidia wakakuja kwa nyumba yako. Wabariki Mungu, wasaidie, wawezeshe, waweze kudumu wakiwa wanakupenda na wanakutegemea. Na leo uhoreri wa Ngai uria watangemenyeka uri utarie uri ikore ngoro shanyo na gwishiria kwa nyone gatha mutore mumenyete Ngai ona mumwendete onake mura wake Yesu Kristo mwathani witu ngikira thimo kya Ngai mwene hinya wothe ithe na muria na roho mutheru kirogia na nywe na kirikana na nywe ni chothe tene na tene. Mwathani arikara na nywe muthia na Yesu tondo ni muheko ku. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, 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 amen. We hoke mwathani rugejo-ini no mumenye wegotare gaja ona wona thina tiga guoya wi guoko-ini gwake ndukahotwo ndugathikiririe ndeto cia andu riria wina hinya menye wega ni witikiritio menyithie andu Jesu ni mukuri wa kerende aria mari mbere rugendo-ini bara ya mĩra-inĩ maikaire atia na kware mathina rugendo-ini na mĩago na ikeno cia gũkũ thĩ hingo ciothe marũmagĩrĩra Roho Mũtongoria maiyũrĩtwo nĩ wathĩki mũingĩ rugendo-ini nginya magĩtoria mbara ya thĩ mũndũ witũ tiga kuoyanĩria thamaki wa roho na wa mwĩrĩ ndũngĩhotanĩria ndagũthaitha tigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo nokire na ngoro menye wega meciria ma mwĩrĩ mendaga tea mendaga gũtiga waga muoyo na mwĩrĩ ũgathikwo tuĩke tĩri arĩa maregirio rowamo makiuga nĩ ũthũ rũgendo-inĩ matirĩ na ũtũro gwa ithe witũ kũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ.